Neuciad diag neigad sa hen. Hanid crach gan chwmys ulapol. Nid chai dhrogaichean luach codys ciag mylia nodach tir, tua y fale iasgich tach noch. Operation Klondike. Immert fare har fwyn y chosg na milion y not y chriwch nich le sian o'r irnoch yng Ngreim. He must have been good at what he did, but it wasn't enough for him. He wanted to be a multi-millionaire and he wanted to be one quickly. Smisje yn tjenioch an yn y clodj, sam i son ffain ymach cymmer, chai balibug iasgich gofi eid crie immert gyragich yn cholwach voor, sy fan yn iechtri vreting. Siosgialoch eker fyr y chra alabe. Ach heich is djuriche y ver y chŵl, eis chai ago tŵr a sialw. What happened to him after that? Well, who knows?